ya kase obi abra enka weinum ne qualities a esese ye hu obi se wabre ba bebre na aka no ze bia obi otimi hye di atem kansem na kese no na no ya no hwe appointment sa aba largely sa afo no anya bi pa Oma no ya no because social media be October ho na so obi basantale then them the first time he play in the video so am hear comes wow that is typical of the NDC do otimi di atem kansem akese o na abre sa afo numpo mama akwaba wo frame Adwoa searching mesrel now wa subscribe to my channel me a notification bell also for more news. Ebusuafo come here say NPP and NDC sa suban we ebu both parties nimu na MPP no mo target NDC for do ye adwumaden mo na so mo ba power omo renfew na come here say NDC for mpanifo mo Ashanti region a mo communicate more de ma party na party ni ba power na come here say omo eyomo FM wa utai etie utek FM no ye wo mpanifo bi wo friend say Kumasi a omo communicate di ma NDC amayoko na nyasem keto akra na ende omo akotena sompa FM eyomo yaudi a omo etrese Malik basintale na sa Malik basintale ndi obi aka no de nani akosini so because Malik started somewhere October in 2024. So all of a sudden no Malik basintale abegidin wo NDC no mama no position then Ghana for be etrese na your mama because NDC party no if only you can talk, you can insult, you can do tatashia. Omo power, omo opposition. Leaders are omo Ashanti region. Omo di omo yaudi and to omo HS omo ntiase. Yiti se na semino esi ekoy. Appointment no e ono ani prerogative. Yes. Obi ani sutumi ka wono nko ano. Na mom di afi we di ekoy ni say or the powers no ma regional executives. Ena meka se constituency for the normal say abrebia me free swami me covet on say swami executives ni bi wo okay na wo mu di me ho adanse e sampa o asemasi waye say wo swami waye say bi kura fi about one man campaign no man participate bi me kokon me ho ne ade na nka wo mu de sa ne ma no ababo ba we no mum de ye hunu ye ne say wo mu say obia apply de ya me yakura ne say yasa gi yesika ebi no mu suro say e beka ba say more copper positions. Yes. Minim say no mo pese ye 20 position no say sen ba kwa yaw metimi atwa ntro a kirew ba me am ho ni kwan say me di ntro kire me ho ye jemusika say well minim almost obi a wo pe bibia na fesika bi to so okopeke say bia so abe ha ne o yeah okay yeah o form na ba ye na wo peke no o disika to so me mo sika ni di die but wo mo ade no for the first time I hunu bi ni well na yakoya ona kwa ba mama honorable lord no nsa kwa me kura me ya say me mana kwa ba afisi apa yo na mo ma yakoya mi wura dem o yesi oh honorable so de ye mu bi kura na ade ba party no ti ebusa ye vete okura enye ti me tran se niema ebusa me kura nuru be mi so you are discharged mada wo ma se me ko afa de du say ye shortlist ya ya yi mi afrim enya me nko a me nuanu mu bi o wa me ka kire obra wo ma breku yi mu a ebi no mu ba kire nso so wo ma breku ra bi abret esene me obi ti say walasa ba bi o yes Mr. Wallace aguna omo yi na afrim me te say me nua ba ko bi wo bekwa is Gabia na Gabi kura de kire minim said we see manuva ya ne de sa abewura mu ba te say si ni dia ya de asa de bi abewura mu but the first shortlist no one ka ho oh na no just no me ko minim de wo se me ya ansa na ye de me abeka ho wo ye yes me ye beti wenye ye ne ko na me ko ya afa de ye shortlist ya won ka ho ye nkire me de enti ye de disqualify me so enti ama ya nyina ya dwene ye bibi ye enti ase se bia ye fi say well afi de ye wura no ofa emabunu e bia me age wo soro 64 almost 30 nkire me se bia wanyini enti ukọ ade enu a e bia enye ye Mr. Wallace wanyini ukomu enye ye enti e bia ba hwe ba bia ma nka nipa no obi adwene mu aye ne fa ne nyina ne ye to aso ba we de se de omusi ya ade ne de yentimi hunu ba mimi wo gidie wo mimu se adwuma no metimi aye ama na boro so assembly de wo bia anim no correct asiedu NDC ni a my core election constituency yi mu nyina o ye started is a dispensation way ya metimi akwa assembly mprenu ato aso nobody from here to Kronom to a dear assemblyman yes. Atwasu mprenu e wo so ame yes
municipality. Nobody can dispute. What the obetimi abusa will be biara was swami. Mo akwanya mi nya adwuma suna me de ma swami for. Yeah, omo they can attest to that. But where there yes won ka ho. Ni akofa nipa foforo bi a well mintimi nka se omo nya competent and also omo ye competent. But muma mi hunu ne enti a mo yi mi free mu. Simple as that. We seen the constituency executives, regional executives, national and KBB. Obian Trobria, Obian some free won't can in Chiro. It ya may be dia now very aquacra, Nancy be miss me concrete. Now Mr. Wallace, Odin can a trench, dear Wadray, Yanka Sabri, what catch a Mosiminia. See a mammy didn't one day crown me we me pay because my soon crono. And I do bread and machi, aquacranaminam. Oh, she said me must so from 92. My youth organizers are bepim. Nano 2015 ya na mekotanasi. Ye wie nanu ya ye campaign so mikuta public address system. Kakraka o said the omni preach wa abontini bi. Na mi pia so ami dwom ubetimi akobusa adwisu dwom dwaben asokware market. Na me ye we nyina wie. Lord okra gia tum say really. Oh, onim. Na say ye wie ne ka kiro say kokotanasi ye nka hwe nkire wa. Ye nipa ye di ya o. Oh ebi ha de de ma wenye ye umfie no boroso. Enti bia ye pe obi oye below 60 na bia wo ko pension na ana ye yinu a watimi anya bibi kakra agree ti bia ye de wo ko sha but we de no an say ye yi udi na firim eya eno na ama nipa bi eye wantwi kakra ba na nkrade ne de well me menti nkrade na ke me your Ashanti regional minister any other appointment bi de akono sa na munim se bekọ ana well me ke me de nyamai. Yeah, me Ukraine regional minister ne say you say muntaka from Ashanti region and you is it Kenneth Gilbert yes Kenneth J from Ashanti region also so called works and housing na me am offer Bruja so and Bruja eco defense as deputy na presidency so Ashanti region say papa say me offer say no redeem no nyina nyanya na ya appointment Asafo J nya bi enkola ne de me to me o munyinya ba bi say ya me ni problem me kura me no masi edu ya ma me bi ne mo ya ma me hunu ne enti ya yi me afiri mu me ni problem because ye nyina ya abusua ba ako yes ebi na me ka say broja ya me offer say enti se wokọ no ya me kwa no a wantimi nka say o ya wande o me offer say direct fie ba akum enya nchen kura enti me fi say president wo enya bi na offer say enya bi enti kotena say ya me pe ne mo yan kan kirew de ye hwehwa no nya biribia ye ne obi ya ni ntokwa ne mo mayen hunu ne enti a ye yi wasi nchen na wo so wo mu akakra watimi utimi aye fine watimi aboa 2028 ben ha ya o ye nwie afinche ba esa kan fi meka se mfie miensa ni esa akoto aba ne mo ye nyina sabio anye sabio buru sabio so obi hwe ye so ne ode ato aba ye mpese ye de no be ye te se sabio honorable lord no mo de no a ne ye kan na bi no ntie no ya kofa nsinsan so we ye ba ye on and was I can say nyansa suama ye ni a lesson to all of us eno na me pese ye nhunu yes adan amwakonyin minister me no na nam 2023 mu ko obuase ko ye campaign ade nyina akola na ye very good or ye very eloquent bibia mu o intelligent pa me nka nada woni ni din komo ahu se na dwene mu abi e de ama no a me ni problem na mom se de ye be ya ye be ka ma ye ne ye ko obi ne nya me nko a